Kimbe Ombithi kuma Meru baugite gutikio kireo kia Meru gukenera kuma kiri Rais Ruto kwa miaka iri iria ethirite ari wathanine. Ayuthi baba ni bakuorota bunge bakagita gaka bakiuga ni bo baremi ni guchuira Meru wetina mbere ni borite ngavana Mutuma kumenyera kurizaniria na siasa bara bombekia gwaka rietwa ria wentaka ni nthuranirite rugono ru. Youth power. Youth power. Ndukembethe kuma Meru ibachumirite kuonania kurega kung'anirwa kwao ni ndunge Rais Ruto rutererwa Kirimara bakiambiria na kiuria kimwe. Mukatha itutite muno na abunge betu ibakubangite oro keja Meru. Lakini Meru ri miaka iri anusu uyite kuthithia mbi. Kukurukira atongeria bao iberite Rais Ruto mirandi ejete kurugoria ni aibo na kinya barabara imwe ite kwagira. We substation uyite kurugura tharu substation ya Kenya Power yaki kibaki tamwe we muthia uru first term eja thirikiria ugwe miaka 15 niyo wona mubunge wetu eja gwikio karugure kutu gwikira aibu na ito koromba weja Southiment ugita kurugura substation yeu mubunge wetu agakwarukia ndeka kwa mpungu kana kwawe turenda okinyugere sabanko ubu uthute ngari wikire barabara emikumbune kuma nkubu no ntunyo atwire akamera bora atonya na mwaka mbere monkatha ii marinya lakini itwije agakuthiurukia arami yakathera kenda wita kumira tharu. Nkuruki ne borite ngavana Mutuma ntwithinkia agetikiria gutumirwa boe ni ya siasa. We respect you so much. Nuraero chance ya gututongeria turuga twe antu babethe atiri ugaikinyanga na antu bara bakinyangire a Meru uwe miaka ewire twe na imani nawe kazi utafanya lakini antu bagotumira uremo gwita ngugi bakwirigo kabachoke mashinani ituye mashinani baregi lakini ibakwenda ubachokia no ntu a Meru ibokwenda katubere atetu antu babethe enough is enough tugere a community twakamata ero akiri ni antu ba nirathirire kagitene okaune baugite gute wetina mbere bamukirite kuma kiria bunge bao aibu enene kona ambunge beto baketa kuina kwaya nocho na choboria State House ngoyo ira twathurire ambunge beto nocho na choboria State House otema endeleo baturetera thai industrial park ira ebori Rendekeri ai chairman wa mbunge i project yeko ethirite ke industrial park ira oteo batu tigania east kwena barabara ira mporo aina ira yonthe kwaya akiweka bwethwa barange kuma barabara kuma Mekindori ya kwena Makunate barabara uma idare uru etabwethwa no kainanio pakimeneria bonene ambunge kuongerwa muchara turone nye MPs no robongere mishara 360 ndigoro ingi ja Burkina Faso whether president ariongera civil servants akagita politicians but here in Kenya it is opposite because we don't matter.